Ndabasuje kandi mbifuriza ibihe byiza mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu mu buryo burambuye. Ni amakuru agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umwarimu wo muri kaminuza ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa abashukisha amafaranga. Bikubiye mu itangazo urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwashyize kuri X mu ijoro ryo kuri 19 Mutarama 2026. Ni nayo nkuru yacu ingenzi tugiye kugarukaho kugira ngo tubabwire uburyo operasiyo yakozwe yo kugwa gitumo uyu mwarimu wa kaminuza y'u Rwanda. Mu gihugu cya Uganda ibya General Muhoozi Kainerugaba na Bobi Wine byafashe indi ntera. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda yatangaje ko mu cyumweru kimwe hishwe abantu 22 yise ko bakora ibikorwa by'iterabwoba mu ishyaka National Unity Platform, kandi yifuza ko uwa 23 azicwa yazaba ari Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine. Mu gihugu cya Centrafrica urukiko rwemeje intsinzi ya Faustin Archange Touadera mu matora y'umukuru w'igihugu. Urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rya Repubulika ya Centrafrica rwemeje intsinzi ya Faustin Archange Touadera mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi gushize. Ndaza no kubabwira kandi ko ingabo z'u Rwanda RDF zamaze kugera mu gihugu cya Jamaica. Amakuru aravuga yuko rero ingabo za RDF zatangiye akazi kazijyanye muri icyo gihugu cya Jamaica. Itsinda ry'abaganga mu bwubatsi imijyingabo z'u Rwanda bufatanye n'abahanga mu bwubatsi bo mu ngabo za Jamaica batangije ku mugaragaro ibikorwa byo kongera kubaka muri Montego Bay muri paruwasi ya St James nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Ibikorwa byatangijwe no kongera kandi kubaka amazu y'abaturage baho yangijwe n'inkubi y'imiyaga ikabije y'umuyaga yiswe Melissa, biba intangiriro kandi y'inkunga ifatika y'ubutabazi n'ubwubatsi ku baturage bagezweho n'ingaruka z'uyu muyaga muri iki gihugu cya Jamaica. Mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndaza kubabwira yuko FARDC irigamba kongera kugenzura agace ka Uvira. N'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko cyongeye kandi kugenzura umujyi wa Uvira wo mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko M23 kandi yari maze igihe ugenzura ifashe icyemezo cyo kuvamo. FARDC yemeje ibi mu itangazo yasohoye kuri wa mbere tariki ya 19 Mutarama 2026. Kuri uyu amakuru avuga ko ingabo za M23 nyuma yo kuva muri Uvira ziri mu duce twa Sange na Ruvungi ibirometero birenga gato 10 uvuye muri mujyi wa Uvira. Ikaze rero muri amakuru yacu ku buryo uburambuye. Ayo makuru yacu uko nabivuze, reka duhere ku nkuru ivugwa yuko hari umwarimu wa kaminuza wamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rutangaza ko rwataye muri yombi umwarimu muri kaminuza ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa bashukisha amafaranga. Bikubiye mu itangazo RIB yashyize kuri X mu ijoro ryo kuri 19 Mutarama 2026. RIB yatangaje ko iperereza ry'ibanze rigaragaza ko mu bihe bitandukanye uyu mwarimu yagiye asambanya abana b'abakobwa batandukanye biga mu mashuri yisumbuye yo mu karere ka Bugesera abizeza amafaranga. Ubu uyu mwarimu ufite impamyabumenyi y'ikirenga PhD afungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge. Dosiye ye yamaze koherezwa mu bushinjacyaha. Mu itangazo urwego rwakomeje rugira riti RIB iributsa abantu bose ko gusambanya umwana ari ukumuhemukira kuko bimwicira ubuzima bwe bw'ejo hazaza, bigira ingaruka ku muryango we ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. RIB yanangirije uwo ari we wese usambanya umwana ko ibyo bikorwa bitihanganirwa, kandi inasaba abana kwirinda ababashukisha amafaranga n'ibindi bintu bitandukanye bagamije kandi kubashora mu busambanyi cyangwa se ishimisha bibicira ubuzima. Ikibazo cyo gusambanya rero abana giteye inkeke mu Rwanda. Muri Gashyantare 2025 Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Uwimana Console yatangaje ko abangavu 22,254 basambanyijwe bakanaterwa inda mu mwaka wa 2024. Imibare igaragaza ko muri 2020 abangavu 19,701 batewe inda, muri 2021 bariyongera bagera ku 23,111, 2020 kandi bagera ku 24,472, mu gihe 2023 bagabanutseho gato bagera ku 22,055. Icyaha cyo gusambanya umwana giteganywa n'ingingo ya 14 itegeko nimero 059/2023 yo ku itariki ya 4 z'ukwezi k'Ukuboza 2023 rihindura itegeko nimero 688/18 ryo ku itariki 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho riteganya igifungo kuva ku myaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 ku muntu ugihamijwe mu Rwanda. Mu bandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko mu gihugu cya Togo amakuru haravuga yuko Lieutenant Colonel Damiba wayoboye Burkina Faso yatawe muri yombi. Nkuko amakuru aturuka hafi y'igisirikare cya Togo bitangaza kwa gatanu tariki ya 16 Mutarama nibwo Lieutenant Colonel Damiba yatawe muri yombi
muri vira ye ya mu gace ka Rome ya kabiri ajyanwa mu rukiko rw'ubujurire. Aha umucamanza yemeye kandi gushyira mu bikorwa ubusabe bwari bwatanzwe na Burkina Faso bwo gufata Lieutenant Colonel Damiba wayoboye iki gihugu cya Burkina Faso. Icyemezo kikimara kandi gutangwa, bimwe mu bintu bye bwite babimuzaniye babikuye mu mudugudu wa Six Villas aho yaratuye. Six Villas ni agace karinzwe cyane mu murwa mukuru wa Togo, aho Paul Henry Damiba atarafite umudendezo wose wo kugenda uko yishakiye. Wa gatandatu tariki ya 17 Mutarama, uko inkuru dukesha Radio France Internationale ivuga, abasirikare baramuherekeje bamujyana ku kibuga cy'indege, yinjizwa mu ndege ataremezwa aho yahise yerekeza. Uku koherezwa kwe gushimangira ibiherutse gutangazwa na Burkina Faso ko Damiba yagerageje guhirika ubutegetsi bwa Capitaine Ibrahim Traoré. Damiba uhoze ari umuyobozi wa guverinoma y'Izibacyuye ya Burkina Faso yashinjwe n'ubutegetsi buriho gushaka kubuhirika kenshi. Mugambi uheruka nk'uko Ouagadougou kandi bitangaza waburijwemo tariki ya 3 Mutarama. Yari makuru nkuko nagiye mbibabwira, reka mbabwire ko mu gihugu cya Uganda ibya General Muhoozi Kainerugaba na Bobi Wine byafashe neza. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yatangaje ko mu cyumweru kimwe hishwe abantu 22 yise ko bakora ibikorwa by'iterabwoba mu ishyaka National Unity Platform, kandi yifuza ko ku 23 zicwa azaba Bobi Wine. Hanyuma rero intambara y'amagambo akarishye hagati y'impande zombi si ya none, ariko mu bihe byo kwiyamamaza kuyobora igihugu yari yaracogoye. Kwa 15 Mutarama ubwo amatora yabaga, Robert Kyagulanyi wamamaye nka Bobi Wine yagize amajwi 27% akurikiye Perezida Yoweri Kaguta Museveni, yavuze ko urugo rwe rwahise ruterwa n'abasirikare n'abapolisi, ariko abasha gutoroka ajya mu bwihisho. Mu ijoro ryo kwa 15 Mutarama, polisi ya Uganda yatangaje ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bashatse kwinjira ku ngufu ahabarirwaga amajwi, birangira abarenga 10 barashwe bahasiga ubuzima. General Muhoozi Kainerugaba abinyujije kuri konti ya X yatangaje ko twishe ibyihebe 22 byo muri Nopu, saba Imana ngo uwa 23 abe ka Bobi cyangwa se Bobi Wine. General Muhoozi Kainerugaba akunze kwandika amagambo yibazwaho na benshi, yavuze ko bazica abita ingabo za Nopu aho bazababona hose kugeza igihe Perezida Museveni agize icyo abivugaho. Mu bundi butumwa bwinshi yanditse harimo nawe yatanze amasaha 48 ngo Bobi Wine rero we abe yamaze kandi kwishyikiriza polisi, kuko nyuma yayo azafatwa nk'inyeshyamba irwanya ubutegetsi kandi agahigwa nk'abandi bose. Bobi Wine wari uherutse kandi kubwira abarwanashyaka ba Nopu ko yahungiye ahantu hatekanye, yavuze ko azigaragaza igihe azabishakira ubutegetsi bugakora icyo bushaka. Ati mwategetse ko bagaba igitero ku rugo rwanjye ngo ningirirwe nabi, ndabatsinda. Ati mu mukino mwari mwiteguye ndabacika, kugira ngo rero muhishe igisebo muvuga ko nta muntu uri kumiga, nzigaragaza igihe nzabishakira, hanyuma wowe na so ati muzakora icyo mushaka, gusa ntimuzagire ikosa mukora. Muhoozi mu bundi buryo kandi mu bundi butumwa yavuze ko igice cy'umubiri cya mbere azakata kuri Bobi Wine ari udusabo tw'intanga. Bobi Wine n'abagize ishyaka rye nyuma y'amatora kandi bagiye bamagana amajwi y'agateganyo yatangajwe na komisiyo y'amatora, bavuga ko ari ibintu byateguwe na mbere. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatsinze amatora amuhesha kuyobora Uganda muri manda y'imyaka 7 ageze ku majwi 71.6% nk'uko twagiye tubigaruka mu makuru yacu y'ubushize, uko nagiye mbabwira. Hanyuma ya makuru kandi bakababwire ko mu gihugu cya Centrafrica ibyishimo ni byose kuri Faustin Archange Touadera, babwira ko urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rya Repubulika ya Centrafrica rwemeje intsinzi ya Faustin Archange Touadera amatora makuru y'igihugu yabaye mu kwezi gushize. Aya matora yabaye tariki ya 28 Ukuboza 2025, ahurirana n'abagize inteko ishinga amategeko n'inzego z'ibanze. Komisiyo y'amatora yemeje ko yitabiriwe n'abantu bagera kuri 52.22% mu barenga miliyoni 2.3 bari kuri liste y'itora. Mu byumweru bibiri bishize iyi komisiyo yemeje ko Touadera yatsinze ku majwi 76.15% yagitse abandi bakandida barindwi bari bahatanye. Awitwa Anicet George Dorogere wagize amajwi 13 n'igice yasabye urukiko gutesha agaciro ibyavuye mu matora, asobanura ko yibwe kubera ko ibyavuye mu matora byatangajwe n'iyi komisiyo byari by'agateganyo. Kwa 19 Mutarama 2026 urukiko rwagaragaje ko amajwi ya Faustin kandi Touadera yageze kuri 77.9% rutesha agaciro icyifuzo cya Dorogere. Perezida Touadera ayobora Repubulika ya Centrafrica kuva muri 2013, yemereye kandi guhatanira manda ya gatatu nyuma y'aho itegeko nshinga ry'iki gihugu kandi rivuguruwe muri 2023. Urukiko rumaze kwemeza intsinzi ye. Uyu mukuru w'igihugu kandi yabwiye abanyamakuru ko azakomeza kubaka amahoro n'umutekano n'imibanire myiza muri iki gihugu, anafashe abaturage kubona ibyangombwa nkenerwa.
Amakuru y'igihugu yagaragaje ko nubwo hari intambwe ikomeye cyane ubutegetsi bwe bwateye muri izi nzego, hakiri icyuho agomba kandi kuziba muri manda ya gatatu. Mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko FARDC n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangiye kwigamba kongera kugenzura Uvira. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko cyongeye kandi kugenzura umujyi wa Uvira uwo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'uko AFC M23 kandi yari imaze igihe kandi ugenzura ifashe icyemezo cyo kuvamo. Amakuru avuga ko FARDC yemeje ibi bitangazo yasohoye kuwa mbere tariki ya 19 Mutarama 2026. Kuri ubu amakuru avuga ko ingabo za AFC M23 nyuma yo kuva muri Uvira ziri mu duce twa Sange na Ruvungi, birometero birenga gato 10 uvuye muri uriya mujyi. FARDC mu itangazo ryayo yashinje abarwanyi ba M23 ivuga ko bafatanyije n'ingabo z'u Rwanda gusenya no gusahura mbere yo kuva muri Uvira, ariko umuvugizi wungirije w'uriya mutwe Oscar Barinda yanyomoje ibyo birego abwira BBC ko ibyo bashinja M23 gusahura byose byerekanywe ko bigihari. Igisirikare cya leta cyavuze ko abaturage bagera kuri 20 bagaragaye mu bikorwa by'ubusahuzi ndetse no guhungabanya umutekano bamaze gufatwa kandi bakaba bazagezwa imbere y'ubutabera. Amakuru ava muri Uvira avuga ko habayeho gusahura ku nzu ya leta za leta, ku biro by'umujyi, ku rukiko rwa gisirikare, kuri hoteli yitwa Suzana y'umuntu witwa Mushepe ndetse n'ahandi. Barinda yavuze ko ibyo ko AFC M23 yaba kandi yarasahuye ari binyoma, ati byo ni ukubeshya. Batangiye bavuga ngo ni ingunguru z'amavuta akora imihanda, ariko ati baravyerekanye, ati birahari, byose birahari, nta kintu na kimwe cyavuye. FARDC ku rundi ruhande kandi nayo ivuga ko ikomeza kandi ibikorwa byo guhabya ibirindiro muri ako gace ka Uvira ndetse no mu nkengero zako, kugira ngo rero barusheho kandi gucunga neza umutekano w'abantu n'ibyabo. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFC M23, avuga ko kuva Wazalendo na FARDC bakwinjira muri Uvira, uyu mujyi wahindutse isibaniro ry'imirwano, ihotera n'ubusahuzi ndetse n'imvugo z'urwango. Abatuye muri mujyi kandi bavuga ko ingabo za leta n'abarwanyi ba Wazalendo bawugarukamo, wongeye kandi kumvikanamo urusaku rw'amasasu. Kuri ubu bivugwa ko umupaka w'u Burundi na Kongo wari warafunzwe n'abategetsi ku ruhande rw'u Burundi ushobora kongera gufungurwa nyuma y'uko ingabo za FARDC zigarutse muri Uvira. Mpera z'umwaka ushize nibwo M23 kandi yari yafashe umujyi wa Uvira. Ibintu byateye impaka cyane kuko byabaye nyuma yo gusinya amasezerano y'amahoro ya Washington hagati ya leta y'u Rwanda na Kongo, muhango wari uyobowe na Perezida wa Amerika Donald Trump. Nyuma y'iminsi 5 M23 yavuze ko bisabwe n'umuhuza Amerika yemeye kuva muri uwo mujyi, ariko ko agomba kandi gusigara akagenzurwa n'abantu badafite aho babogamiye. Kuwa gatandatu nibwo M23 yatangaje ko ivanye umutwe w'ingabo zawo n'indorerezi wari usigaye ucunga umutekano muri Uvira, basaba ko MONUSCO yohereza ingabo kurinda uyu mujyi. Ku cyumweru mu gitondo abarwanyi mu mitwe nka Wazalendo bahise bagaruka muri Uvira. Ku mugoroba w'uwo munsi ingabo za FARDC nazo kandi zatangiye kwinjira muri uwo mujyi wa Uvira, nuko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngibyo rero bakomeza kugenda bivugwa muri